Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Salmo 128, versikulo 2. Lakamom to ti bunga tinagbanugam, kat naragsak ken narangay kanto. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ape, anala daw ka manin anagawid lakay. Amo mati na yung opisina. Siyak mo ta talaga timot o di nga gawid. Taurnusik pa'y amin iyaw nag. Kunak man no janitor kalaang ijay. Isumat mo katrabaho. Agam, ita. Tabi mayaga kon. Trabaho mo ta aminan. Siyak pa'y ti driver eh. Imbag kumaano na yun ang dati sweldo. Misulat tamat. Bakit? Umay katamangan kan. Nangan kamin kadagiti apukom. Huwag man. Mabisina kon. Laika, nakita mo yung post ko i Facebook ko? Ala ka, kunak man nagtrabaho ka. Facebook ka matgayam dita computer mo. Apay, sika, anyater aramidam. Isam-samput ko di ipapaaramid ni sir. Malipatan ng tumat lang dayta. Facebook kakit din. Kita yung post ko. Tag-like ka. Ay sus, ang mga noagungot ni boss. Saan? Ada kasarsarita na di opisina na. Isang saan ka madanagan? Si Kala ang tagserseryoso ang agtrabaho dito. Anya? Kita aman taglawlaw mo. Facebook da amin. Mang Mariano. Apay, sir. Rimwar ka din ni sir. Uwan, sir. Ang baka no meeting na. Ika man nga rod alaan di bag ko, di lamisahan ko. Apay, sir. Agawid ako na. Ha? Alas 4 pa'y laang. Awan mat ni boss. Alan, ika alaan di bag ko, agawid ako. Uwan, sir. Mabit laang. Nagawid mat gaya man ni Clifford. Anya? Ay, dayjaya talaga at tao. Di na pa inlepas ti trabaho na. Gaputawan ni sir, nagawid dun. Ipulong ko day dyan. Apay nagipulong ka pa'y laang. Agawid ka mutan Diyak pa'y nalpas ti trabaho. O di ituloy mo manan inton bigat. Sika ngay. Agawid ak mutan Sige, agkuyog ta nga rodan. Sige intan, mapantakit ti ag window shopping. Aywan anya. O sige, mapantan. Mariano, Apay, sir. saan ka pa yan nag-awid? San pa'y, sir? Ngamin? Agurnusak pa dito opisina. Nag-awid amin ang dagiti kakadwam. Si Kalangan tinabati. Nag-awid damatan, sir. Amok. Sige pa, sir. Agurnusak pa ititugtugaw. Duwata man na maladaw nga agawid, Mariano. Uwan, sir. Anyangay nga ron. Sana bali. Itulod kanto ni Jabalayo. Ay na. Agyaman ak, sir. Adayo gayam dito'y lugar yo. Uwan, sir. Inaldaw amot mo tarag dito lugar mi. Nakaanos ka, Mariano? Kasapulan, sir. Tasyak lang matinamnamahan ti pamilya. Kasta ka ti. Uwan, sir. Sa bagay, kadagiti amin nga empleyado, sika ti kaanusan. San mo sir? Dahil tatipudno, di mula mo. Up-upserbarak amin dagiti empleyado. Isong amok no asino tinapudno nga agtrabaho, ken dagiti saan. Sir? Amok no asino dagiti nasapang agaw-awid, ken amok no asino dagiti maud-udi. Kaya't ko ti gumatang iti cellphone abarong. Sana bali, gumatang ka inton maala tayong di bonus tayo. Amoyo, excited ako niti dayta bonus. Excuse me, mga madam, sir. Umayak ko maagdalos. Ay, sige na ang Mang Mariano. Aglinis kalat na. Naggagat ka, Mang Mariano. Trabaho ka at trabaho. Aramidak lang ti trabaho, madam. Mang Mariano, di na kami ipulpulong ka ni sir, ah? Aywan, ang mga no ipulong mo nga adda kami dito nga agi-istorya. Jack marami data, ma'am. Sir, trabaho lang dar aramidak titoy. Asaan nga agipulong? Nasayaat.
Tano makadanon ka ni Sir Daytoy, sika ti numero 1 a suspetsaan mi. Di mo't larumuaran ni boss. Papanang aya. At ang road date ko ita. Awan sa ngamin ti papanan na ita. Ay nasaan kalakuman asimrek no agawid kamit la amasapa. Mapay ko majak sumrag. Mapan kamit lagayang makidit. Si Kantupay. Nagsapa ka nagawid di kalman. Nag-half day ka lang. Di mo pigsaan. Ah. Mangag ni sir. Saan lang nga siya tagan undertime dito yan niya? Amin tayo. Ni, nabarak ka alakay. Saan kan asumrag? Apaya saan? May imbagan mo't lang dito eh. Agtumarak lang iti agas. Ay, unay ka na ya. Di mun tumot ngamin kaya't taglangan iti trabahom. Sana ka mabaling aglangan bakit? Ado ti rumbang nga urno sa kiti opisina. May salaang aldaw asa anak asumrag akit. Pirmin anawarakan narugit di opisina. No agsasao ka, kasla si kalaang tagdaldalos ijay. Saklaan mo ta talaga. Kat ayan nagiti kakadwam ngay. Sanda nga amo ti agdalos dagi jay. Kasano, sir ken mamdamot nga minay. Ay, unay mo't dagitan. Agchis-chismis dalang ijay. Saan dang agtrab-trabaho? Ay, unay mo't tanlakay. Agur-uray dalang iti sweldo ta. Kat anyat serbina ngay na adabusyo. Imbaga na mata balaagan na ita. Ikan na kumaida iti pagnakmanda ah. Basta siya, agtrabaho aklat ta bakit? Saan alugi ti kumpanya kanya? Sana ka mangrabrabag. Nasken a seryoswan yo ti trabaho yo. No di yo kaya ta maikat kayo. Sige, agtrabaho kayon. Napanan ni sir. Tilay bagbagana. Patyamat. Kunana lang day jay. Sa bagay, nabayagan niya bagbagana dayta. Wan uray idi pay laeng, ibagbagana daytan. Ang adda tayo pala ang ngaging gaita. Wan nga rod, iso adi ta agdanag. Di na aramiden ti imbagana. Dati makunayo iti nagmimitingan tayo itay. Awan day jay. Pag-arup siguro ni manager, mabutbutang na tayo niya. Agkabaw nga minan ni sir. Di na amon ti ibagbagana. Ay, wan gayam. Rumor ka di. Apay aya. Agpagatang ako maiti merienda. Mapisbisina ko. Oh, di ni Mang Mariano ti ibaon mo. Saan ka din nga isumot ti ibabaon tayo dito eh? Wan ang busy manen. Agwalwali si Jerwar. Waraya mamalpas ah. Sige nga ron. Timing nga klangan nga umunag. Saan ang makapagkadkad kanyak day talakay? Kunak nagtrab-trabaho ka. Mangmangan ka manang. Shh, di ka din natagari. Pasimple ka diti opisina ma. Adda ka din ni sir? Adda iti opisina na. Ala, umay ka. Agmerienda takit di. O sige, tagpatimplaak iti kapik kini Mang Mariano. O sige nga rod. Kat, sika ngay. Tila pang ibabaunam kan kwa na. Di ko nam siguro jak amma. Bayam, tanagagot day di alakay. Ita ka lang nga mangan, Mariano. Wan sir, ta nagaduti inaramid ko. Nagaget ka unay. No saan mo at trabaho, di mo aramidan. Mabayinak mo't ngamin kadagiti ka opisina, sir. Saan mo at trabaho ti mapangumatang iti merienda dagiti empleyado. Sir, Tapno makainanakamit, saan nga amin na pangibaunan-dagan ka kat mapankamit. ay, uuwan, sir. Mariano, di mo abuswen tabagim. Kanya dahi tabuy-buyahan ba kay? Daytoy man damag nga adda kano sakit ang makaakar. Ay, di pandemya dahi ta. Nakabutbutangan ti mapaspasamak lakay. Ado kanumot na kumpanya tinangrikap. Saan siguro mat ang maapiktaran di kumpanya mi? Kasanon ngay no may sakamat kadagiti maikat iti trabaho lakay. Tila pang panunutan. Sana mapasamak dahi ta. Pag kunaam, Napigsa ti kararag ko bakit? Sika nga amin gayt.
Di ka kadi makimismis. Iso nga medyo kumapsot ti pamatim. Madanagan naklakay. Ang mga numaikat kay ti trabaho. Kasanun nga iti biyag tayo. Anya ti intex mo idirabii ang makapadanag. Saan ka kading agbuybuya iti news? Jay agwarwaras asakit. Wan, kan adda na damag ko nga amangan ka nun agkisay da diti kumpanya tayo. Sa anak mo't siguro ang maikat. Makarkaro mo siya ka. Amo ka sa anak ka maikat. Tanabayaga kon dito. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan tayo. Awan kada tayo ti maikat. Ni Mang Mariano tamo ka maikat. Apay an naibagam day ta. Iso ti maikat. Saan mo't napatag ti akom na dito opisina? Sa bagay. Iso adi ka madanagan. Talaga mo't asa anak ang madanagan. Rumbang lang ah. Relax. Awan ti rumbang nga pagdanagan tayo. Kitaam ni Mang Mariano. Trabaho at trabaho. Kasla saan ang mabanban no? Di na mo nga umadanin ti pan nakaikat na. Ay, piman mo't alakay. Ay, wan nga rod, kaasi mo't ti pamilya na. Agbiro kan ay iti sa bali at trabaho na. Sa dino kumapay nga iti umakaran na. Panagkunak. Awanan. Kan may isa, nurid nurait. Kasano ko maka-apply iti sa bali? Anya? Wan, illiterate. Kasano ala dito eh? Nasyan sa laang ni Sir Kankwana. Isungay nala na. Ay, kastagayam. Ni, ataytan, umunugan. Ay, alan, agpagatang kan. Mang Mariano, Apay, ma'am. igatangan nakman iti tinapay. Adapay ngamin ara-aramidak, ma'am. Mabitlaang mo't. Medyo adayo pa iti pagatangak, ma'am. Sa anak pa'y anagin ina na. Sipod simbang puweta kita agsapa. No kasta? Saan nyo akayat timapan? Lading itak, ma'am. Binilin nak ni sir. Saan ko at trabaho nga igatangan kayo? Anya? Oray sakmat. Ireklamok day tamang Mariano. Kunak nga agmap, di nakit din kayat. Si Kamet. Kasanong agmap kat agwalwali si Jerwar. Ti ko namkit di sa dot. Ken may sa. Apay nga reklamong pailaan. Sigurado may katmatlaan. Anya? Masiguradok day ta. Isutik katan ni sir. Rumbang lang day takan kwa na. Binayaban ka, tagayat ka makasarita. Para iti anya, sir? Amumat siguro nga kisay ti kumpanya tayo iti empleyado. Wan, sir. Nadamag ko. Ladingitak nga iba ka. Nga may saka kadagiti maikat. Anya? Ni, saan nyo ang mabalin nga aramidan kanyak dayta? Nabayaga kon dito eh. Wen, nabayag kan. Ang maging gaita. Saan ka pa imat a produktibo? Anya? Iti kabayag mo dito yung kumpanya. Saan mo ngayon panagnak, arumbeng ngagtalinaed ka? Iso ala dingitar. Anyat imbagakan ka ni sir. Ne, apay nagsangit ka. May saan ka dagiti maikat. Anya, Kunak man no day tala kay Mariano ti maikat. Siyak matgayam. ala, ang mga numay sa akmat ang maikat. Anyat aramidan. Adon akakadwak tinaikat iti trabaho bakay. Kasano nga rod dayta? May kat kamat? Or-orayak akasarita nak ni sir. Ang may sagana kunto'y bagik. Kasano tayo nga roden nga ilakay? Kastay ko na ken kabakit. Saan ka arumbang amapukawan iti namnama? Adda asi ti apo. Saan tayo laing apukawan ti pamati tayo iti Diyos? Naimbangal daw mo, sir. Agtugaw ka, Mariano. Agyaman nak, sir. Naglamis na ito yung aircon dito opisina yo, sir. Ano talaga lang nga agner-nervyosak. Apay ko mga agnervyos ka. Ay, amo kon, sir. Amay sa akumat kadagiti maikat. Nagkunagan ka, maikat ka.
Agbati ka, Mariano. Anya? Nakita ka pagwadan ka nga empleyado. Iswarum bang laeng nga agtalinaid ka nga agtrabaho ditoy. Tinapudno iti trabaho na kan responsable kat nasaya at ti pagbanagan na. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.